أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. haray ko adi kon alhamdulillah yetti Allah hande en fuɗɗitike jande meɗen nden ka juulirde meɗen masjidi Ibadur Rahman ɗo ka duɗal meɗen fayɓen ɗo en weltaniki Allah subhanahu wa ta'ala on ko tawni en sumaye on en hoori en naafi en itti sadakaji yo Allah taw haraw jaɓani en hande hiɗen fuɗɗitade ɗo darsu meɗen on samedije ɗen fo e dimanche je ɗen en ƴettude ɗo hadis meɗen hadis 47 47e hadis o oɗo ko woni yewtude en ɗo ko fi lerɗingol en suusingol en encouragegol en wakkilgol en fi en wawa ittugol sadaka si tawi hiɗa mari itta sadaka si tawi hara hiɗa mari ko ya ittu si a mara Allah haray tigi tigi on o fawari wonki si wona yeru koy tagamake koki wawi ko siɗa wawi ko ya waɗu sa wawata goy haray tina pas obligé ka voilà joni noon ko filli hadis on ko Aba Hurayra wo ñande be ñande si weeti malaikaɓe ɗiɗo iway ka kammu tippo si ɓe tippike ko honɗum ɓe wiyata mi janga hadis on an abi hurayrata ittama e Aba Hurayra radiyallahu anhu yurmede Allah woni e makko anna rasulallahi wondema no nelaɗo Allah on sallallahu alayhi wa sallama ɓen ɓe jamɓe kisi e woni e muɗum qala ɓe maaki si tawi innama ko nelaɗo on maaki haray koye wattan hakkil ko nafoore meɗen si en waɗi maɗum ko nafoore meɗen si en acci wo ma min yawmin ala wo e ñallal ko ɗum woni tous les jours di lendi on lendi ha e dimanche yusbihul ibadu fihi nde jiyaɓe ɓen finata nde fineten bimbi illa malakani yanzilani wo sina malaikaɓe ɗiɗo tippoto no finirɗen haray malaikaɓe ɗiɗo tippike na tato wona nayo wona goto ko malaikaɓe ɗiɗo pet woni ko tippoto si ɓe tippike noon fa yaqulu ahaduhuma goɗɗo e maɓɓe wi'a mo be maɓɓe wowlay goɗɗum jon noon premier malaikajo on ko honɗum kanko o wiyata o inna allahumma ya an Allah imo torade a'ati mi torike ma okku jonnu munfiqan kala on ittayɗo sadaka khalafan lontinanmo remplaçanmo so itti ennero sadaka Allah mi torike ma remplaçanmo combien 10 euros so itti 10 euros sadaka Allah mi torike ma remplaçanmo combien 100 euros Allah mi torike ma so itti 100 euros sadaka remplaçanmo combien 1000 euros kono oɗo ko ɗum ɗo toroto ñande be ñande jon noon si weeti bimbe tun a ƴetti 50 centimes a sodoyi birediwal pour ta famille malaikajo inna Allah mi torike ma remplaçanmo 50 centimes ma on aray 5 euros wara 10 euros wara ha 50 euros hay 50 centimes ma enniro ko sodoyɗa birediwal ngal pour ta famille pour tes enfants fiyoɓe yittukoje ɓe yaha ka l'école ara ya itti sadaka a plus forte raison sa ƴettiɗi a naɓi ka juulirde waɗum a plus forte raison sa joniɗi miskinjo ka yaasi oɗo malaikajo ko honɗum o wiyata Allah mi turikama remplaçant kala on ittuɗo num kala on ittuɗo sadaka remplaçant mo jon noon daren deuxiéme jon kanka ko honɗum o wiyata wo waya ɓuulul ahar oya kadi wiya deuxiéme jon e wino de ko malaikaɓe jeloti poto malaikaɓe ɗiɗo premier jon ko honɗum o wi yo Allah remplaçant itto yo Allah lontinan waɗɗo sadaka on sadaka mo waɗi on deuxiéme jon ko honɗum wiyete allahumma ya Allah i'iti mi torike ma jonnu mumsikan kala on marɗo feere fi ittugol o sadi ittugol talafan perdi ida mari moyen goɗɗo innama fi sabilillah okkoran saloɗama okkorde malaikajo inni yo Allah perdi ngoɗo andi ko contraire on fayda ka oɗa toriki Allah kala ittayɗo sadaka yo Allah on ɓeydam oɗa torike kala mo ittata sadaka yo Allah on yalla waɗ mon ɗum yalla perdi mo yalla perdi jawdi makko ni contre mo falɗen tawede kaka ittoɓe sadaka ɓe joni noon hay sa fotti e goɗɗo ni tun fotta e goɗɗo fotta e Fatou Bimbi matta ɗo e Amadou e Misbaw ɗo ara yeeso an on woni ouvert harande ɗo welti
mosana ɓe mi welto mi yi musidɗo machallah assalamu aleykum hiɗa yiya nga fini e jam machallah on juuli e jam hara miɗo welti hara ka nder ɓerde kadi wi wono fota wasa itti sadaka ɗum noon tun a windante baraji wasa itti sadaka a plus forte raison sa ƴetti noon mbuuɗi a jonni hara ɗon kam feƴƴiti hande kadi o fayi joni résumé hadis on ñande ɓe ñande si jiyaɓe weeti ko malaikaɓe jeloti poto malaikaɓe ɗiɗo ara noon ko honɗum wiyata Amadou yo Allah ɓeydan kala on ittowo sadaka o ya inna honno yo Allah perdin kala on marɗo feere ittugol sadaka o sali ittugol sadaka joni noon andi du'a malaika ɓen ɗum noon kan Allah ƴettay mo Allah absectay du'a malaika o ruttatake few ko malaika tori o Allah jaɓanay ɓe ko fi honno ɓe ñamata ɓe yarata ɓe ɗanotako ɓe yeddata Allah ɓe jombata o wawi filitade ɗi 5 choses malaika kamɓe ɓe waɗata goo on honɗum ɓe ñamata ɓe yarata ɓe ɗanotako ɓe yeddata Allah ɓe jombata enen goy en ñamay en yaray en ɗanoto en yedday Allah en jombay ayi joni noon ɓay enen en waɗa ɗiɗo fof woneɗa toro Allah ronka ƴettude par ce que ara ko ñamuɗa ko ma ko yaruɗa ko na halal sa ñami ko wona halal a yari ko wona halal a ɓornike ko wona halal sa toriki Allah Allah ƴettata joni noon malaika ɓen hiɗen andi ko honnude ɓe taga lumiére kono wiyete ga pulal koye annora ndaygu enen koye honnu taga ɗen koye loope jinnaji ɗin koye honnu taga koye yiite leɗɗe ɗen ko kulle ɗen fof koye honɗum tawa taga koye ndiyam ko 4 façon de créature woodi enen Allah tagi en e loope ɗum ko baba adama enen luttuɓe fof ko taga ɗen koye honɗum koye toɓɓere maniyu sperme ko taga kadi ka loopal wo kadi asli on ko hombo ko adam tun kono ɓay kon ɗum woni baba men e ɗen fof ɗum kisa so a portojo ma américain jo ma arabujo ma ɓalejo en fof baba meɗen ko hombo ko adam ko ɗum hay e goto ɓura a goɗɗo ka Allah si wona ɓurɗomo wo ka honno en fof meɗen hiɗen fota ka Allah ko hombo ɓuri ka Allah ko ɓurɗo wo waɗugol ko moƴƴi ɓurɗo wo kulol Allah si goɗɗo ɓurima kulol Allah haray o ɓurima ka Allah wona ɓurɗoma jawdi ɓurma ka Allah wona ɓurɗoma laamu ɓurma ka Allah wona ɓurɗoma labeede ɓurma ka Allah wona ɓurɗoma hay hunde ɓurma ka Allah inna akramakum indallahi ko atqakum ko ɓuri teddude e moƴƴude e yiɗede ka moɗon on fof moɗon ka Allah o ko ɓurɗo wo kulol Allah on faami ɗon koye mani ɗum ɗon moƴƴa no nayi no an ari kadna ɗo heɓari mbuuɗi ma ɗum alamaki ko alamaɓe tun hiɗa waɗi ni ɗum ɗon fof yo iwka hoorema si tawi a heeɓi ko wiyete kulol Allah ngol imanu billah a jangi diina a faami a gollitiri si yahoyama lakara haray ko am ɓuuri e moƴƴute kulol Allah ngol ka ɓernde ga on faami ɗum joni mandi to ɗon Allah tagi yimɓe ɓen fof e loopal sabu adam o tagi malaikaɓe ɓen fof e annora lumiére o tagi jinnaji ɗin fof e yiite sabu iblis o tagi ko lutti kon fof hande kadi e honɗum e ndiyam joni noon tagaɓe e yiite wo tagaɓe e loope wo tagaɓe e annora wo tagaɓe e ɗuma kala ko taga kon fof ko ɓuri moƴƴude ko Allah ko hombo ko ɓurɗo wo hulugol mo ɓurɗo hulugol Allah o ko on noon ɓuri moƴƴude ka Allah en faami noon yala a waɗe résumé hadis on nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki ñande ɓe ñande si weeti ko honɗum waɗata malaikaɓe ɗiɗo tippoto ara noon ko honɗum wiyata Allah ɓeydan kala on ittowo sadaka o yayinna honɗum Allah perdin kala on mo hay jogiiɗo mo ittata sadaka mantoɗe nun ɗon moƴƴa ko résumé hadis on ni ka pulal ñande ɓe ñande sen weeti Allah tippinayi malaikaɓe ɗiɗo oya Allah inna ɓeydan remplaçant kala ittowo sadaka on sadaka ɓe jawdi oya kadi inna Allah perdin kala on mo ittata sadaka jon noon konto falde wonde ka ittoɓe sadaka on inchallah salamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh